Bala кезimde atam ошо чолок колдо менен комузуна кызыгат элем. Анан кийин мындай чертип кийин мага үйрөткөн. Бир кичине ырларды чертип баштагам атам үйрөткөндөн кийин. Анан өзүм кызыгып кеткем комуз черткенге. Ал убакта эми комуз боюнча окуу жок эле, комузчулар да аз эле. Анан кийин ушу комуз боюнча институтка киргенден кийин комузду черте баштадым, кичине ансамбльдерге катышып. Ондо мына чөнөкөй 1-2 ыр менен эле комузду анан мандалинде чертип жүргөнмүн. Alay alay atını alayım, asıl yerim özündür salayım. Azırkıday zaman dense bayırtay, attap geldin kılımdardın dalayım. Attap geldin kılımdardın dalayım. Alay alay bir karasam akçaçsın, alay alay bir karasam capcaşsın. Akılındın asılındın bardığın, askalardın arasında saktapsın. Askalardın arasında saktapsın. Alay sende büyük tollar askalar, ıyık yersin özün menen maktanan. Atağındı çıgarışkan alıskan, alın bektey kurman canday, alın bektey datkalar. Kurman canday alın bektey, kurman canday datkalar. Alay alay kurçu sensin gözümdün, alay alay körkü sensin sözümdün. Götürülsün gökölörsün dağazam, öptiregen tolorumday özündün. Öptiregen tolorumday özündün. Göktiregen tolorumday özündün. Meni кичинемде апам төрөгөндөн кийин бирөөгө бактырган экен. Анан кайра сатып алышкан экен. Апам балдары мурда балдар турбай калтырып, анан сатып алды коюп койгон атымы. Атам Кашкариев Исмайыл улуу атамекендик согушка катышкан. Согушта колдорун алдырбай окко. Анан ошол чолок колуна карабай комуз чертчү эле. Мен агам мандалин ойночу эле. Анан мандалин ойноп өзүм үйрөнүп кеттим, музыканы жакшы көрүп. Анан кийин орто мектепте окуганда мандалин чертип берет элем. Илгери биз окуп атканда Макаренко мектебинде магнитофонго жазып алып, сабак башларынын астында ошо магнитофонго кичине концерт берет, окуучулардын концертин. Ошондо мен мандалин ойноп берет элем. Анан шыктанып жүргөндөн кийин 2 жыл стажсыз окуп албайт эле ал убакта.
Анан өндүштө калып иштеп, шофёрлук иштеп жүргөм. Автобазада, анан кийин коопсуздук комитетинде шофёр иштеп жүрүп, анан окууга тапшырганмын. Ошондо анан кийин институтка тапшыргандан кийин 73-жылы Ош пединститутуна биринчи жолу аккордеон кармагам. Ушу Масалбеков деген ага мына аккордеон болуп, бул оң жагы, бул жагы, сол жагы деп үйрөткөн. Мынандай сен гамманы үйрөткөн, мындай болуп чертесиң деп. Анан мен ошондон баштап кеткенмин. Анда мына аккордеон колума кармаган эмес элем. Сусул бол жерде каз болот, сулуудан назик наз болот. Сүйүүнүн отун жандырган, сулуулар сенде яз болот. Сүйүүнүн отун жандырган, сулуулар сенде яз болот. Караган жанды эргиткен, кайыптан бүткөн терисен. Канчалык колду сунсам да, кайрылып келчи дегисен. Канчалык колду сунсам да, жете албай жүрөм сага мен. Келбетиң сенин келишкен, кыргыздан чыккан периштем. Кыйнабай менин жанымды, кайрылып койчу дегисен. Кыйнабай менин жанымды, кайрылып койчу дегисен. Калсачы жаштык коробой, тусалык жолду торобой. Кантейин жүрөм арманда, кучагым менен оробой. Кантейин жүрөм арманда, кучагым менен оробой. Кантейин жүрөм арманда. Адамдын кызыгуусу эмнеге багыт ошого арналат экен да. Мен ошо шофёр иштеп жүргөндө эле мандалин менен бир Арылайым гүлдү талан деген обон чыгарганмын. Ошону бир Калыс деген жаңы педушканы бүтүп келген кыз ырдаган. Ырдап эме кароого келип, Ошко жагып туруп, андан кийин республика жагып калган да. Республика өткөндөн кийин Мамат Жакып деген маданият үйүнүн директору болот эле. Ошо сен да корго басып барып ке, ырың жагып калды, анан коргачы мен да барып келгенмин. 1967-жылы кароо суранакка барганда республикага Мукаш Абдыраев жюринин төрагасы экен. Анда Абдыраев деген билбейт дагы элем. Анан кийин мен ырымдалгандан кийин бул кимдин ыры десе, айтыптыр жергиликтүү автор шофёр десе, чакырып койчу дептир, мага жөнөт деп. Келип неметсем, ниш классный шофёрмун деди. Сен жигит окуясың керек деп бир мага ушундай кеңеш айткан да. Окуймагай деп дегенмин. Анан мага биринчи даража диплом берген. Ошол ырым үчүн. Анан кийин окууга тапшырдым. Тапшыргандан кийин биринчи курста окууга өтүп эле сен бар үчүн деген обонду жараттым. Аны болсо Тамара Хамидова деген бир филфакта окуган кыз ырдап жүрдү. Ал кыйла студенттердин арасында, эл арасында тарап ырдалып жүрдү. Андан кийин Ак кептерин деген сөзгө обон жараттым. Ал да ырдалып жүрдү.
Ошондон кийин институт окуп жүргөндө 5-6 обон жаратып койдум. Ал ушуну радиого жаздырып койдук эле, радионун фондусунда такталып жүрүптүр азырга чейин. Birge turgan kanday bir tatlı ele ayıldım oşul geçip suranan mezgillerden kayrılıp kayra gelsin suranan mezgillerden kayrılıp kayra gelsin. Birden men atayla urusanda oturgam, kээде өзү он келип калат да. Кандайдыр шык келип калат. Андан отургандан кийин ушу тексттерди караймбы, анан нотага жазып коем. Ана эгерде жазылбай калсам, унутулуп калат, кайра келбей калат. Отон нота жазып койгондон кийин төзүн таап, анан кийин ыр жаратып коем. Ырларым темалары сүйүүгө арналган, ушу унутпадым, ушул темага арналган да. Анан мекен жөнүндө да ырларым бар. Чырмаш Төрөкүндөгү Гүлөбер Кыргызстан, Датканебиз Курманжан деген ырлар мурда атат Чырмаш Төрөкүн. Балтаева деп атат, Аллай деген ыр мурда атат. Сооронбай Тусуевдин сөзүн жазылган. Анан Сен барып үчүн деген ырды да атат. Еңсөө деген ырды мурда атат. Кубат Жакыптын сөзүнө жазылган. Мисалы Чырмаш Төрөкүн эки ырым тең өтө жогорку деңгээлде деп атат. Анан Салима Балзаева да Еңсөө деген ырымырда атат жогорку деңгээлде, Сен бар үчүн, Аллай деген ырымырда жатат. Зульфия да ырдап атат, Балама деген ырдап атат. Лутфила Мусманкул уулу Тоолук кыз деген ырды ырдап атат. Аражылыкка аябай жазылып койгон. Ушунчалык кооз. Шерали Акаев деген мугалимдин сөзүнөн жазылган. Айта албадым сырымды, айта албадым. Ай чырайлы өзүңдөн үмүт еттим, ажалалы бастыга күлүп кеттиң. Алдыдан ла тиктеп койсоң, атың арман көз отуңа күйүп кеттим. Ошону чыгаш керек болчу, сону Kuyup kettim, atın arman közütüne kuyup kettim. Esingde бар экен го? Бар экен. Ошол
Birinde perinin bata algan, tınçalı beyinde çatalmagan, söz menen iş menen elge çağıp, hayaldan birinci tatqa algan. Tatqın emes kurban can, birimlikti saqtağan, aytqanına bek durup, haqiqatты жақтаған. Қайраты ақылы толып ашқан, жалпы жұрт енедіп қадырлашқан, достық ел ұрматқа белек беріп, алайдың қанышасы деп аташқан. Татқын емес құрман жан, берімдікті сақтаған, айтқанына бек тұрып, ақиқатты жақтаған. Шартлама қағазға мақұл болып, кембағал кедейге жөлік болып, алыстан бүгін күнді ойлап, Ферғана еліне керек болған. Татқын емес құрман жан, біріндікті сақтаған, айтқанына бек тұрып, ақиқатты жақтаған. Татқын емес құрман жан, біріндікті сақтаған, атқанына бек тұрып, ақиқатты жақтаған, ақиқатты жақтаған. Эми мектепте иштедим, 46-47 жыл иштедим. Эч бир найл алган жокмун. 60 гана алып иштеп келдим. Эч мына сабактан калтырып коюп, бир жакка качып кетип, ана мындай жамандык болгон эмес. Ушунчалык жакшы иштеп келдим. Ана мына музыканы менен үй бүлө болсо жакшы эле кабыл алат. Жаңыр жазганда угузсам, бирок алар музыкага жакшы түшүнө беришпейт да. Аха деп коюшат. Түзүгел экен деп коюшат. Onu мен мындай жакшы ырчы музыканы тургузганда, аны ошолор жакшы баа беришет. Андай экен, мындай экен деп. Чыгармачылыгымды үй бүлөм толук колдойт. Оғондорум баары баш аяга 25-ке чейин 25-ке барат. Эми аны ырдалып аткандар бар, ырдал электер бар. Эми акырын ырчылар тандап, карап тургандан кийин өздөрүнө берип, ырчылар жакшынан ырдатып атам. Мөл булак элең тени жок, жаралган жанда кеми жок. Жанымда жүрүп камчу багы, таптырбай кеттиң эми жок. Жанымда жүрүп камчу багы, таптырбай кеттиң эми жок. Билинбей сыздай жүрөгүм, бүлөсү болдуң бир өнүм.
болсоң учам чабыттары сезимге бүтүп кошканат сен болсоң учам чабыттары сезимге бүтүп кошканат өрт болуп күйүп жалып өчкөн өңгөгө сени кошпоймун өзүмдөй жанды таба албай өмүрдөн өтөт окшоймун өзүмдөй жанды таба албай өмүрдөн өтөт окшоймун өзүмдөй жанды таба албай өмүрдөн өтөт окшоймун үзүлбөйт сенден күтөмүм Rayonduk gрамотаны алдым, анан областтык грамотаны алдым, анан Кыргыз Республикасынын агартуу министринин грамотасын алдым, эл агартуунун мыктысын алдым. Сагынычтуу саламымды кайтарбадым, санабасты саргайдым, тайсалдадым. Мүнөздөгү макулук жолдо болдум, айталмадым сүйүмдү, айталмадым, 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 айталмадым арзумдуң, айталмадым. Деңизинин сүйүнүн чөккүм келди, өндүр сымал капыстан өпкүм келди. Өлтүрөгөн жүзүңдө, ак жүзүңдөн, өндүр сымал капыстан сүйгүм келди, өпкүм келди, өндүр сымал капыстан сүйгүм келди. Ай чырайлуу жүзүңдөн үмүт еттим, ажарланып акырын күйүп кеттим. Алдыртадан жолурап карап койсоң, аттиң арман көз отуңа күйүп кеттим, күйүп кеттим, күйүп кеттим. Аттиң арман көз отуңа күйүп кеттим. Уялады ашыктык сезимимде, атыржытың калыпты дилемимде. Нурун чачып кара көз бир карап кой, элесиңди сактайын карегимде, карегимде, карегимде. Элесиңди сактайын карегимде, карегимде, карегимде. Элесиңди сактайын карегимде, элесиңди сактайын карегимде.
Suyu деген эми жакшы көрүү да. Жакшы көрүү. Баланы сүйүү, ата энени сүйүү, жерди сүйүү, элди сүйүү, тууганыкты сүйүү. Ошонун ичинде мени сүйгөнү музыка болду. Менин жан дүйнөм музыка болуп калды. Gün boyu seni oylonom, tüşügün tartıp dolgunum. Cıp bergen cıpar tamağın, tamağın. Cıttağan sayın toy boğum. Su boylop dalay oynoduk, dağ ele toynogum. Surmalı gözlü cüzüngdün, cüzüngdün. Süysem da takır koy bodum. Çok bolsoň janda izlerim, kaygındı tartıp zildeymin. Kazıksız meni bayladın, bayladın. Kanteyin özüm bilbeymin. Bir bolsok deymin daima, bölünsöň tüşüm kaygıga. Erkenep dayım jürsöň deyim, egizdey bolup canımda. Erkenep dayım jürsöň deyim, egizdey bolup canımda. Алай мен туулган жерим. Мындаткен кичи мекеним. Ушулардын бардыгы Алайдан чыккан. Курманжан Даткыйын эбиз, Гүлдебер Кыргызстан деген ырлар, Эңсөө деген ырлар, Сен бар үчүн деген ырлар, Балама деген ырлар, ушу бардыгы Алайдан чыккан. Алайдын салкын абасына дем алышуу жерден чыккан. Urağın ay senin karamcay, urağın aylata balbay. Çeteyin desen çetalbay, çetalbay.
Men 5 uul, 2 kızım var. Kızların bardығы turmuşqa çıktı, bala çakalı olup kaldı. Onlardan 4 çövre görüp kaldım. En çoğun kulum uşul jerde. Aldan hem kızın turmuşqa berip, bardığı çoğayıp kalıştı. Andan keyin kulum MTS işte toştu. Alda 5-6 bala olup kaldı. Andan keyinki ulum Bişkek'te, voyeniyde iştep atıp pensiyaga çıktı. Az hem granzdan iştep atat. Andan keyinki ulum uyda, 2 ulum. Uyda koldum, dala dökönten uyda gömün, jayladım. Şolar hizmet kılıp atat dököten. Balkır beşik kapkaram, balaban seni taptağam. Ödenene talpınmay, özürdün acak balam. Aldı yaldı, aldı yaldı, özürdün acak balam. İçine keymederim, gider kirsiz kenenim. 90 jolu öpsüm da, toybayım sağa ermegim. Aldı yaldı, aldı yaldı, toybayım sağa ermegim. Kırbesim kuşlar dolumum, külkümü cırgap koyumum. Salama dösüp esencir, sadamang senin boloyum. Aldı yaldı, aldı yaldı, sadamang senin boloyum. Aldı yaldı, aldı yaldı, sadamang senin boloyum. Aldı yaldı, aldı yaldı. Mukas Abdurayev çakat. Abdullah Malduvayev, Askar Tüleyev, Seyit Ahmet Meyet çakat. Anan keyin Nasır Davlesov, Halil Moldosan çakat maga. Buların çıkarmaları, oşların çıkarmaları okup dem kuçalam oşlar menen. Oşların muzikaları menen. Anın oyunculardan bolsa Rıspay Abdülkadirov, Kalibek Takayev. Oşo Kalibek Takayev nırları menen çoğungamızdır da. Abdülkadirov nırları menen çoğungamız. Bunda çıkanda Kalibek Takayev nırları özgöçe başka silmen жазат. Başka osuna okşuspaydı. Başka silmen жазат. Bu yerge jagımdı. Misal üçün El Mira, Жаштык valsi деген nırları. Ушунда başka jasты менен yerge jagımdı ayabay. Abdülkadirovдун nırları da ошондой. İzdeyim seni, dagы başkaları. Tuğulgan jer деген nırlar. Анан Атабаев nırları жагат. Вот ошолордун нырларын угупту биз чоңойдук да. Анан ырсылардан Зейнеп Шакеева, Гүлмарим Момушева, Гүлсүм Мамашевалардын ырлаган нырлары мага аябай жагат. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошолордун сотка жазып угуп турам дайыма. Мени жаккан оюнчулар Рыспай Абдыкадыров эле. Биз биринчи курска киргенде Пахтада таанышып калдык, концерт коюп калган филармонияда.
Анан кийин быйыл келип окуйм деп калды, келип окуп калды, 3-курстан окуп калды. Студент болуп. Анан кийин ушундай жакшы мамиле жасайт эле, мен оңдорун көрсөтсөм, сындап берди, жакшы менен андай мындай сонун жакшы болгон экен деп. Анан кийин көңүлүмдү сындырбайт эле. Анан мындай жазганда мага шык берет эле Абдыкадыров. Anladım taş dolu deyip başka yerini Armadım koştum dostun o şöleldi Sezimge emice deyip geç bolğandı Adaşkan süyüsünü Adaşkan süyüsünü Alı sildi Türbe koy altındadır çölde kaldı Ömrüm içten çıbayt sayda kaldı Alıstan kolum soza benim jetbey İçim tız kanday kılan İçim tız kanday kılan Bilmey kaldı
instituttu бүтüp kelgenden beri Makarenko mekebinde işledim. Ayga 10 yıl işledim. 10 yıldan keyin 83-yılı akademik Musa Adışev atındagı ekinci mektep açıldı. Mektep gimnaziyası. Pensiya çıktan oşo mektep işledim. Baş ayağı 45-46 yıl bolup kaldı. Okuşlardı aябай жақсы көрөтүм. Okuşlardı özüm baldarımday жақсы көрөтүm. Erkeletip, sabakka kirgende dagı türlü söz öğretip, anekdotlar güldürüp, jana başka nemeler menен balдар standынан sabak ötөtүм. Şu baldarga kompozitörlerden çıkarmalarını öğretip, komuzlarını öğretip, komuz kızlar daýardap. Ana şunda işlep geldim de. Ajarın arba bözündü, azgırıp gözün közündü. Suyu kaygan sulu seni dep, azapka köngül bölündü. Oynaktan kara gözlörüň, oylantut meni tolup kız. Oh çektin sağa jetkende, oşondo bolom armansız. Oh çektin sağa jetkende, oşondo bolom armansız. Albırım betin anarday, ar balam közdü alalbay. Toluk kız senin çürögün, altıga bölüp sananday. Oynaktan kara gözlörüň, oylantut meni tolup kız. Oh çektin sağa jetkende, oşondo bolom armansız. Oh çektin sağa jetkende, oşondo bolom armansız. Уралган кынча беликти, уралтпай карма балгын бар. Артың аярман дүнүйө, чет албай сага болдум зар. Ойноктоп кара gözlөрүң, ойлонтот мени толуп кыз. Oh чектин сага жеткенде, ошондо болом армансыз. Oh çektin sağa jetkende, oşondo bolom armansız. Oynaktan kara gözlörüň, oylantut meni tolup
muzika sürücülerge Kırgız eline tinçlik tıkalayım. Daima Kırgız eline tinçlik bolsun, jamanlık bolbolsun, jana jaman oğullar gelbesin Kırgız eline. Жақсы бай мемлекет болып жасағанын қалаймын. Kılımdan kılımdarga yaşap kelgen Kırgızım tengdeşi yok töptü elden Karısan sancıralı tarık dedin Karmaşla başını ip boy vermegen Ulandı dergin dastanın Ulu yolu sen başladın Dostluktun tuzun gönderin Gülmeyi ver Kırgızsanım Mengüsü eribergen sankılımdan Bürkütün sağalışak uçkan kırdan Arkalap alat onu ıyık tutup Kalkmana seldi kurap meken kılgan Yulandı dergin dastanım Ulu yolu sen başladın Dostluktun tuzun gönderin Gülmeyi ver Kırgızsanım Elimdin arnamızı atak dаңқы Ezelden kele жатқан ата салты Аламға tanıtırıp Kırgızымды Kөнөрбөй көтөрүлүп келет барқы Уlandı dergin dastanım Ulu yoldu sen başladın Dostluktun tuzun gönderin Gülmeyi ver Kırgızsanım Issiq göl sarı çelik alayday Doldıra çerge bizde salı çay Jibek yolu dostlukka şiireli